Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Meghalaya Boxing Association naga arpusaw tarik nailar arajar arpusaw kala penkup borom ni ki arngut ki coach lembat kathai ya kura kata ka Priyanka Thapa kabaryo khorya kata kamar nong Dangshan haga sub junior boys and girls national boxing championship arajar arpusaw. Kini ki coach kikin top ya torak kharpran ubalong way ni ki coach ubaladan benta ban penyaj ya kekinhon kinong ya kura jong keri India haga Paris Olympic arajar arpusaw baru ba lari kharpran ubalalong kumunong pek perman haga tika lempung ba kabala kut Dangshan ha Paris ka Priyanka ka tika thai ya kura kabana jhalu para shillong kala khorya kata kamar nong Dangshan haga sub junior boys and girls national boxing championship arajar arpusaw kabalalong ha Greater Noida Uttar Pradesh naduk hat khandai tarik hadu arpusan tarik ulubayar arajar arpusaw hagani ga ngile don lang uba Cornelius Kharhunai president ga MBA perkumjuru uba Daniel W Marbanyang treasurer paru ba Dondor Marwen secretary harankat kejinga don lang kidikhot kami Meghalaya Boxing Association kaba akau nam empau lagi berkini awak awan sementara sebagai sub junior boys and girls national boxing championship kaba long hapo Noida Greater Noida Uttar Pradesh akan datang atau absen March ada usah kini kena kali ketengah Priyanka Thapa kini kena telah orang from yang enam jina ada bahwa yang kuri kata takmar no akan dijadikan kali nanti yang kami boxing kalau one segment ikut orang meeting lain Giro no papa kira marah nang borong kundi tak ya asyumi ya kejelah berkoi kunjuru buat ya beri Today ya Meghalaya Boxing Association kawan sekmat ban penan borong ya kini PlayStation kemudian pengawan nampak Paris, double segment ban ngawis ya kan Meghalaya Association kanang ban lang ban tray cucu cuma ban penjuru ban produce di boxing ban state ban next camp ke future yang di boxer nong ba clan but I play ki media ki badan langkap ini agak jing PlayStation namun tak ni ko ngiyo ani ka jamin I play ki agak jing present ki jongki kunjuru ki member jang boxing berok ni badan lang Meghalaya Boxing Associations your president Pak Cornelius Kharhunai punya itu ya kali ka PlayStation program sekali jamin pemerintah na so balai ko lay Dondor Marwen belong secretary jong Meghalaya Boxing Associations Pak Daniel W Marbanyang belong treasurer jong Meghalaya Boxing Associations Pak Jimmy di coach adult belong ko jo ko join secretary Pak Lu di state boxing coach belong hante ha sport department Bangyadan hani ru I advisor jong ka Meghalaya Boxing Associations Pak Peter Lengwi Pak Tebor Karkomor belong ru ex member jong ka Meghalaya Boxing Associations baru kumjong yadan lang hani I ba Hubert Marbanyang belong ex member jong ka Meghalaya Boxing Associations so when I today ya ka Shillong press clubs kepala Island Meghalaya Boxing Associations where I can facilitate program sementara sini hangani kejanbir yang language di pengiatan hangnia baru ka so when I to play ya Priyanka Thapa ibalala banyale akai haka sub junior matau slam boys and girls belalong hang Greater Noida iban yokor ya ka kakma renong ni so kemudian kalian jongi ke disiplin jong ka boxing baru ko kuju orang sawanai to play baru ka dai serong ya utura karpran banong way na ki coach state ki coach boxing coach kiba umyo ban simenta haki tournament oper baru kandai kawai ka karansan ka ba komu coach ban mi kmat baru ban aji ka ya ki Indian players kolong play ki jing serong na halor jai kudir jongi baru kumjo ya ka sport jong ka boxing ba na kalian jonga nga so ban ba yimre so serong ba habang ya yo mi ban le cha ka Paris Olympics tum kita ki observer wa ru ko Indian coach Hindi haka juga kuan na so ban terpart ya sorta ba
kawai kebaran kam na menta ki na gami bakin yo banyak si menta ya ki games he Asian games World games nanta ka South game nanta ka Olympics kamdai ka kam ko basok hendai ni so ban ka pa na kalian dongi kum kita ki ba promote and then ki ba bedan menta ni ka sports bangin pa bagi kwa ya ka infrastructures ka pakar ka ni laya ngaladan benta ka associations ngaladan benta ka district associations ngaladan benta ka club but koi club yang green heart boxing clubs kaladan ka jaka ka bangi layo bandi sanpo snap ang bagro ni tumu bagian pelong ya kata ka jaka bedaka boxing academy